Good morning. Good morning. Dobro jutro, kolege i kolegice. Nadam se da ste se naspavali i odmorili. Ja pravo da vam kažem, nisam. Dugo već razmišljam. Ja znam da je ovaj kanal napravljen striktno onako kako sam ja bar zamislio, samo za kamione. Šta radim, kako radim, kako to izgleda. I onda sam dugo razmišljao da podijelim s vama svoja neka životna iskustva, teška životna iskustva koja nemaju veze sa kamionom ni sa ovim biznisom. Jednostavno neka teška i ružna iskustva, pošto vidim da, šta ja znam, većina vas koji gledate i koji snimate isto tako šarate. Većina je iz kamiona, ali ima i drugih nekih životnih priča dok se vozimo. Kao što rekao, dugo sam razmišljao da li da to snimim ili da ne snimim. Ja to faktički nikad nisam objavio. Možda nekad na Facebooku da sam snimio neki isječak nečega, ali na YouTubeu nisam nikad objavio. I volio bi da me pogrešno ne shvatite. Jutro sam baš težak. Ja vam bolujem od onog, kako neki kažu, PTSD-a, kako dže. Postratni traumatski sindrom. Traumatski, ja sam rekao traumatski. Postratni traumatski sindrom. Prošlo se toga puno svega. Ne volim o ratu, ne volim o tom pričat. I mnogo vas koji mene pratite i gledate i svi oni drugi koji će slučajno pogledat ovaj video, većina vas nije bilo ni rođeno ili je bilo malo kad je se to desilo, kad se to dešavalo. Šta želim reći? Želim reći koliko je svaki rat, svi ratovi, koliko su besmisleni i koliko su strašni. Ja sam odlučio da snimim tu priču. Kako će to izgledat, ne znam da li ću je objaviti ili neću, ali evo, ja ću snimiti pa ću pogledat pa ću vidjeti li ću li je objaviti. Odlučit ću. Ali kao što rekao, većina vas ili je bila mala ili nije bila ni rođena tih 90-ih godina, bar koliko vidim po tim videima. I sav besmisao rata i ljudske gluposti i ljudskog dijeljenja na naše, vaše, ove i one. I u većini ratova gine sirotinja, ginu nevini ljudi koji
ne poznaju jedni druge, a ubijaju se i muče se između sebe zato što im je neko rekao da to tako treba i da je svemir nekom neprijatelj ili ovaj ili onaj. Ovo su naši, ovo su njihovi, te gluposti. Naime, 15. aprila 1993. rat je već uveliko počeo i u Hrvatskoj i u Bosni. I ja kao tada mlad čovjek sa nekih 20 i nešto godina, skoro 30, znaš, prvi put ta generacija i ti ljudi, inače ti ljudi, svi oni koji nisu preživjeli, koji su rođeni poslije Drugog svjetskog rata, dolaze u situaciju da se u njihovoj državi, zemlji ili nazovi kako hoćeš, okruženju, dešava rat. Imaju bukadžije, imaju oni koji su za rat, imaju oni koji su protiv. Ima puno normalnih ljudi koji su ostali zatečeni i ne znaju šta se dešava, ni kako da postupe, ni da li da odaberu ili koju stranu da odaberu. I u tim situacijama je veoma teško biti normalan. Kao što rekoh, ja sam tad kao mlad, vidim šta se dešava, euforija je, strah, panika, ovako, onako. I nikad nisam bio ni u jednoj stranci, niti ću kad biti, ali sam uvijek bio patriota svoje zemlje. Bio sam patriota svoje zemlje tad kad je bila Jugoslavija, ja sam bio patriota Jugoslavije. Kasnije kad je postala Bosna i Hercegovina samostalna država, svi znamo kako je se to sve izdešavalo i raspačalo. Naravno da sam bio patriota svoje zemlje, svoje Bosne i Hercegovine. I tako kao mlad, mobilišem se u armiju Bosne i Hercegovine. I negdje 15. aprila 1993. to je kao bio zvanični dan armije Bosne i Hercegovine, a ja sam bio izmješten sa svojom jedinicom u jednom manjem mjestu gdje smo bili u pripravnosti. I tad su ta luda vremena bila, zategnuto stanje, na nekim predjelima se puca, drobi, ubija, kolje. Kod nas je to gdje sam ja, odakle sam ja, u Vitezu, još nije bilo. Bilo je bombardovanja, aviobombardovanja i ovoga onoga, ali linije su bile daleko od mog grada, kao što je Vlašić, kao što je Visoko, kao što je... I postaje veoma rutavo, postaje napeto između snaga HOS-a, HVO-a i armije BiH, jer je prosjek stanovništva u Vitezu, u mom gradu, bio skoro 50-50. I sad,
počinju paljevine pojedinih kuća, objekata, gazda, napetost, incidenti. I 15. aprila na dan armije u Starom Vitezu u komandi je ugovoren sastanak između HOS-a, HVO-a i armije Bosne i Hercegovine. Pozvani su kao eto da se proslavi taj dan armije, jer dotad smo faktički bili kao zajedno, bila je to nekakva zajednička odbrana. I sve okej, sve to proslavilo se, a ja dolazim iz tog mjesta gdje sam ja bio stacioniran sa svojom jedinicom, sa interventnim vodom, i bili smo u pripravnosti. Ne znajući i ne sanjajući šta će se desiti, dolazim u Stari Vitez u komandu i usput ponesem. Imali smo jedan snajper koji nije bio upucan. Oni koji se razumiju u oružje znaju šta znači kad snajper nije upucan. Ja sam taj snajper ponio do komande, ali sam prvo svratio kući, da se na brzinu okupam i presvučem, pa ću onda u komandu. Komanda je bila nekih 10 minuta od moje kuće. I neko je mene snimio iz HVO da ja imam taj snajper. Taj snajper će tek poslije postati aktuelan. Good job, majmune. Good job, majmune. Majmunski, majmune. I okej, nema veze, ja sam se presvukao, kupao i otišao do komande, odnio snajper da ga pošalju na upucavanje oružarima. I hajde, sjedilo je se tu, feštalo je se malo tu u komandi, dvije komande, HVO, HOS i armija. I hajde, dogovor je bio između te dvije strane, faktički tri u stvari, dvije, jer HOS je bio zasebno od HVO-a kasnije. I hajde, dogovor je bio i dogovorili se, nema napadanja između sebe, nema, trebamo zajedno ovako, onako. I ja sam otišao ponovo kući iz komande. Ajde, rekao, odo se okupat, presvuć, malo sjest sa porodicom. Tad sam imao samo čerku od 6,5 godina. U stvari od 6 godina. Pa ću, rekao, poslije nazad otići u jedinicu gdje sam stacioniran, pošto smo u pripravnosti i tako i tako. I došao se ja kući i vidi mene moj komšija Drago. Jer zna da sam bio na položajima, da sam bio na terenu. I ta mene je stigao kući, ja sam rekao, koliko ostaješ, rekao, vraćam se sutra, samo da prenoćit ću. Pa kaže, nismo dugo sjeli, ajde da sjednemo, popijemo kafu, popijemo pić. Ajde, rekao, nemam ništa protiv, aj, kaže, doćemo ja i žena poslije.
zovem ćemo i Antu i Višnju, pa ćemo svi zajedno sjest, nismo dugo, a imali smo običaj sjest, poigrat remija, pričat, popiti, eto. U međuvremenu zovu mene iz komande, iz Starog Viteza, i kaže meni taj ko me je zvao, kaže nemoj se vraćat večeras nazad u jedinicu, ostani kući pa sutra i čuvaj se. I to je bilo sve, jer nama su telefoni bili prisluškivani, jer tad nije bilo ni celarni, bili su kućni telefoni. Nemoj, kaže, noćas ići, ostani kući pa sutra, kaže, i čuvaj se. Ono prolazi kroz glavu, ali ne shvatam ja totalno ozbiljnost tog poziva i tog upozorenja. I došli su ti moji Rani, Drago i Anto sa ženama i mi smo sjedili, pričali, popili smo, boga mi, litar i nešto vodke smo popili do 1:20 navečer. Zamezili, popili i oni odošli svojoj kući. I ja, kad su otišli, legnem u svoj krevet. I tačno u 5:15 ujutro je meni zapucao rafal po prozoru, po spavačoj sobi gdje sam ja spavao, i dijete i žena. I ja ono iz sna, ne znajući šta se dešava, skočim i prvo što mi je bilo pri ruci, ja sam obukao, u stvari bila je uniforma koju sam pripremio za ujutro, šta ću obući kad ustanem i da krenem. Dopužim do prozora, u stvari svalim se kreveta do prozora, provirim, imam šta da vidim, kuća opkoljena, na 10 metara, 15 metara od kuće, gdje su u dvorištu gdje sam imao one boriće i ovo ono, iza svakog borića ja vidim pripadnike HOS-a i nešto HVO-a, ali svi ti pripadnici su u stvari sve moje prve komšije. Između ostalog, među njima ta dvojica mojih komšija koji su sjedili sa mnom do 1:15 u mojoj kući i gostili se sa mnom i koje sam ja zvao prijateljima i oni mene. Ali pucnjava ne prestaje i u tom momentu neko je od njih ispalio tromblon i kad će ta sreća, taj tromblon je pogodio u sami ćošak fasade ćoška gdje je prozor, tako da samo malo je falilo pa da uleti u sobu. I ono sad kako je eksplodirao, meni oči pune one kreća, onog prašine odzida, ovoga, onoga, detonacija, ona vriska, žena plače, dijete plače, malo dijete, 6 godina. Dopuzam do krevetića, s druge strane, tamo gdje je bio krevetić, s druge strane bračnog kreveta, uzmem dijete i ženu i odvedem u hodnik, jer u hodniku imaju samo ulazna vrata, takav je raspored bio da nema prozora nikakvi na hodniku, samo ulazna vrata. Ajde, reko, tu je najmanja šansa da neko strada, da uđe metak, da pogodi. I puca ono, drobi, deru se oni,
A gore na spratu, to je moja porodična kuća, mojih roditelja, gdje sam ja u donjem spratu živio, a majka, stari i buraz su živjeli gore na spratu. Buraz je radio tad u to vrijeme, u stvari bio je pripadnik armije, ali je radio bio na terenu, ali je se tad slučajno potrefio i on došao na odmor, došao kući. Tako da smo se svi potrefili kod kuće. I pucaju oni drobe i deru se, zovu nas poimenično. Moj prvi, u stvari nije prvi, treći komšija, četvrta kuća od mene, Rajko Matković se dere, da izađemo, da se ne predamo, u protivnom će zapaliti kuću, dignuti u vazduh i sve nas pobiti. Ja uzmem telefon i nazovem gore mamu iz starog na spratu, pitam jeste li u redu, oni gore panika, mama plače. Jesmo, kaže, u redu smo, šta se dešava, jeste živi, zdravi, jesmo. Mama mene preklinje, nemoj, molim te, pucat. Ima dijete u kući, ubit će nam dijete, nemoj pucat. Hajmo, rekao je stari, da se predamo. Znaš, kad se dešavaju takve stvari prvi put u životu, to si gledao samo na filmovima, ali nije ni blizu. I znam da je moj stari bio uvijek i u najtežim trenucima bio sabran, pribran i uvijek je bio pametan čovjek. Onda vriska plać mame, djeteta, žene i ja odlučim da ne pucam. A vidim ja njih 5-6 mogu porokat ko ručak. Ja njih 5-6 mogu skint pračkom, a kamoli s oružjem. Ali ostalo onda, još ja ne vidim sve koliko njih ima, znam da bi mi svi slistili. I hajde, pošto je dijete u kući takva situacija, ja uzmem dijete u naramak i kažem ženi, idemo izići. Zovu oni non stop na megafon, deru se da iziđemo, da se predamo. I ja uzmem dijete u naručje i iziđemo u dvorište. Na ulaznim vratima moj prvi komšija Stipo Matković, njegova kuća je od moje, nema ni 10 metara. Graničimo. I on iza moje garaže stoji s puškom upjerenom u nas. Ima njih još tu, kuća je čitava opkoljena. Ja iziđemo mi u dvorište i najgora stvar i saznanje da su to sve komšije. Nema nikog sa strane, ja tu nikog nisam vidio nepoznatog. Sve moje prve komšije, sve moji prijatelji. Živjeli smo tu čitav život. Mješovito, nikad nismo bili ni ne mogu objasniti. Gledali smo i tako smo odgajani da gledamo ko je čovjek, a ne koje je vjere ili šta je, ili je li bijel, crn, ovako, onako. I pita u mene stari, deru se oni, digni ruke, gore u zrak, ovo, ono. Mene natjeraše da dam dijete ženi, da dignem ruke uza zid. I ja, i buraz, i stari. Žene plaču, dijete plače. Pita moj stari,
Rajka, ba šta radite ovo, ljudi, jeste normalni, šta vam je? Tišina, ovako, onako, dreka, pretresoše nas i trojica njih odvedoše moju mamu i moje dijete i moju ženu nekud, a nas povedoše dole prema, tu je bila šumarija i veterinarska stanica, neki 2 minute od moje kuće, šumska uprava, ofisi, kancelarije i veterinarska stanica, i dovedoše nas blizu tu do mog komšije Dine i naslonše nas, tu nas sačekaše još 3-4 bojovnika, jednog od njih ne znam, a sve ostale znam. I ponovo nas nasloniše na ogradu i ponovo pretresaju. Moji stari se okrenu Rajku, pošto smo prve komšije. Moja mama učila oba dva Rajkova sina. On kad je tu doselio, kad je pravio kuću, svi smo mu pomagali, komšijski, te pločate, ovako, te onako, družili se, pili kafe. Taj Stipo Matković, moj prvi komšija, kojem kuća nije ni 10 metara od moje, moj buraz kad je bio na odsustvu iz JNA, krenuo nazad, morao nazad, završilo se odsustvo, u Stipe se stari razboli i moj buraz odgodi taj odlazak, strpa čika Zvonku u auto i odveze ga u bolnicu i tad mu je spasio život. I kaže moj stari Rajko, šta bolan radite, Rajko, šta vam je, ljudi moji, pa mi se znamo čitav život, znate ko smo, znamo mi ko ste vi, šta vam je. Tišina, ovo, ono. I Rajko imao je automatsku pušku sa drvenim kundakom i sa cijevi od puške spuca mog starog u stomak. Moj stari se prebi, presamiti se, pade na koljena od udarca, a ja nikad u životu nisam doživio da neko mog starog udari bolan. Ja uopšte u tom trenutku nisam ni razmišljao ni o čemu. Samo sam vidio tu scenu i ja sam se trgnuo od ovog jednog što me je pretresao, jer je to sve u blizu, u metar, u dva. Ja sam se trgnuo sa one ograde da udarim Rajka boksom, štosom, i mene je neko udario kundakom drvenim od puške nazad iza uha i odmah me onesvijestio. Ali ja sam brzo došao sebi i sad, eto, ta je bila taka sreća na faka, šta je, oni su nas tu mogli pobiti, sve trojicu odjednom. Ali eto, nisu. A taj što me je udario kundakom, nisam uspio nikad saznat ime, ali znam nadimak, i bio je tjelohranitelj Darka Kraljevića, zapovjednika HOS-a, tadašnjeg. Bio je iz Zabilja i zvali su ga Žaba. Nisam nikad saznao njegovo pravo ime i prezime. I na 30 metara odatle leži potrbuške moj komšija Osman, stariji čovjek, negdje generacija mog starog, ako nije i malo stariji od mog starog koju godinu. Leži potrbuške, upucan sa 4 metra s leđa. I poveli su oni nas ponovo i sad tu je blizu, nema 100 metara odatle veterinarska stanica koja dole u podrumu, ima podrum, ogroman podrum iznad čitave veterinarske stanice koji je njima služio za arhivu, za lijekove, za ovo, za ono,
jer je dole hladno, baš pod zemljom čitav podrum. I dovode oni nas u taj podrum. Na vratima stoji taj moj komšija Drago, koji mi je sjedio sinoć, i Anto stoje s puškama, i kako ja dolazim, oni okrenuše glavu da me ne gledaju. A prije toga, prije nego što će se to sve izdešavati, to sam zaboravio reći, moj prvi komšija s druge strane, samo preko puta kuće, preko ceste, Slavko, dođe jedan dan meni, kaže, Sema, vidiš ova situacija, rat, bil ti meni nešto učinio? To je bilo možda 7 dana prije toga, nek što će mene zarobiti. Sema, bil ti meni šta učinio, Komšo? Komšo je on mene zvao. Komšo, bil ti meni šta učinio, šta je? Kaže, ne znam, od nekud. Imao je on pastorka. Kasnije ću ja saznat da to uopšte nije ta priča, ali eto, takvu mi je priču puko. Imao je pastorka od svoje žene, sina iz prvog braka, koji isto bio po ratištu, kasnije je poginuo. Kaže, imam u kući nekih eksplozivnih naprava, ovoga, onoga, eksploziva. Strah me ove situacije, ti si opet u armiji. Bil ti ovo mogao, kaže, kod sebe gdje ostaviti? Ja ne razmišljajući ostavim kod sebe, u garaži. I doveli su nas, sad ja skačem ko jarac. I doveli su nas u veterinarsku stanicu, u podrum. Ja zatičem dole jedno 45-50 svojih komšija. Mali je to, ljudi, prostor, ali nas je natrpalo ko sardine u taj podrum. I oni su to jutro krenuli od vrata do vrata, one starije, nejake, ovako, onako, zarobljavali i dovodili tu. A samo meni, na moju kuću i mog komšije, neću mu ime govoriti, mog komšije koji je bio policajac, samo meni i njemu su došli na vrata, u stvari nisu smjeli doći ko ostalim na vrata, nego su pucali, opkolili kuću i tako zarobljavali. A sve ostale su samo pozvonili i vodili u lov. I bilo je sve ljudi iz tog komšiluka, ali samo muškarci. Svi moje komšije koji su bili Bošnjaci, muslimani, ja ne volim govoriti Bošnjaci, koji su bili muslimani, muslimanske vjeroispovijesti, su bili dovedeni u taj podrum od strane mojih komšija i tu smo bili zatvoreni. Ne znamo mi šta se dešava, gdje mi je žena, gdje mi je dijete, gdje mi je majka. I poslije slijedi izvođenje jednog po noći. Ja cijelo vrijeme krvarim, jer kad me je udarilo tim kundakom u glavu, razvalilo mi je, rasjeklo mi je iza uha, ja krvarim, ja ne mogu da zaustavim krv od krvarenja. Onda jednostavno nalaziš se u takvoj situaciji, vidio si tog komšiju mrtvog, puca se, u stanju su da vas pobiju, prije nikad se niste susretali s time, ovako, onako, ili on tu ima sad nekih uticaja na razmišljanje, na ovo, na ono. To jutro kad su mene, i to sam zaboravio reći,
kad su opkolili kuću i kad su pucali i derali se, ja sam uspio nešto municije posakrivat i oružja. Znate, ono, kod nas u Bosni, oni otvori u kadama, dole na dnu kade i recimo ođak od dimnjak, pa ima onaj otvor za čišćenje. Ja sam uspio nešto potrpat tu, municije, oružja, pištolje. Ali sam zaboravio jednu bombu i kako sam ponio dijete, uzmem onu bombu i stavim je u plakaru, u hodniku, stavim je u džep od svojih farmerki. Samo okrenem one farmerke onako da stoje na plakaru. I hajde, prošao je taj dan, izvode oni jednog po jednog na ispitivanje, dolazi noć, čuješ ti gore galamu, dreku, vrisku na spratu, kad koga izvedu, čuješ dole u podrumu. Izvode jednog po jednog, ispituju, odvedeše u mene buraza, minuta godina, čujem ja gore dreku, vrisku. Minuta godina i nakon jedno 20 minuta ga vratiše. Mrak je dole, nemamo mi osvjetljenja, dole tijesno. Pitam ga ja šapatom, jesi okej, jesi u redu, jel dobro, jesu te tukli, viče on, dobro sam. U međuvremenu dolaze i odvode mog starog. U mene je stari dugo godina u MUP-u radio i kasnije u armiji BiH i kasnije penzionisan iz MUP-a. Odvedoše i njega i opet ista stvar, opet ista galama, dreka, lupanje gore, drobljenje. Vrate i njega nakon izvjesnog vremena, dođe red i na mene. Hajde, prošlo je to, sad da ne detaljišem. Već sutradan je svanulo i kolika ljudska glupost i koliki bezobrazluk, idiotluk. Većina su to stari, ima tu nas mlađi, ali većinom su to bile starije komšije, ljudi. Ima nas mlađi, čak je bilo i 3 maloljetnika, 3 mojih komšija koji su bili maloljetni, imali su 15-16 godina, koji su bili s nama u tom logu. I izvedoše nas napolje da ko fol mi beremo opuške od cigara oko one veterinarske stanice i da čupamo travu, a okolo drobi, puca, Ahmići dole gore, selo Ahmići, gore cijeli dan, cijelu noć, pucnjava na sve strane, Kruščica, Stari Vitez, svašta nešto. I dođe Rajko, jer on je bio zapovjednik njima. On je tad imao možda jedno 40 godina, tu je negdje. Dođe Rajko i utjeruje nas, uvode nas ponovo u podrum, kaže, očekuje se jaka eksplozija, za pola sata Darko Kraljević će sa HOS-om ući u Stari Vitez i sve će popaliti, pobiti što je živo gore u Starom Vitezu. Mi nismo znali šta se dešava, utjeraše oni nas unutra u podrum. I stvarno, nakon jedno 15-20 minuta je tolika detonacija bila i eksplozija da je to ne povjerovat, ko atomska bomba.
I dolazi Rajko nama i kaže, stari vitez je oslobođen, stari vitez, Mahala je pala. Više gore nema muslimana, Darko Kraljević je zauzeo stari vitez. A mi smo imali komandu u starom vitezu, armija Bosne i Hercegovine je imala komandu. Jedno vrijeme je na početku bila u srednjoškolskom centru u Vitezu, pa je poslije prebačeno kad je došlo do tih čarki između HVO-a i armije, onda je prebačena komanda u stari vitez. I kaže, gotovo je, stari vitez je pao za 24 sata ili 48 sati, sve ćemo zauzeti. Ovo je Hrvatska, ovo je Herceg Bosna, ovo je tako te gluposti. Ali uvijek oni ponekog ponovo vode na ispitivanje, uvijek ponekad dolaze i vode nas na ispitivanje opet. Odvedu jednog pa ga ispituju, pa opet onda ga vrate, pa čekaju jedno sat, dva, pa onda dođu po drugog i sve tako. I sad dođoše njih trojica i vode mene kući, do moje kuće, moja kuća je 3 minute odavde. Vode mene do moje kuće da ponovo pretresu kuću i da im ja kažem ono što sam vam malo prije pričao na početku, sve su uspjeli skoro naći municiju, oružje, ali nisu mogli naći snajper koji su vidjeli kad sam ja donio. Tog 15. aprila. I vode oni mene da ja njima pokažem, da im izvadim gdje sam sakrio snajper. Sve su oni prerovili. Sve su oni pretresli. Ali ga nisu našli. A nisu ga mogli ni naći jer sam ja samo svratio kući s tim snajperom i odnio ga u komandu na upucava. Ali to oni nisu vidjeli, oni su vidjeli kad sam ja donio. Ali nisu vidjeli kad sam ga odnio. I maltretiranje, ovako onako, gdje je snajper govori, ovako onako, pobit ćemo ti, ubit ćemo ti dijete, ubit ćemo ti ženu, majku, oca, brata, ovako onako, milion stvari. I pošto nisu mogli naći, a ja im nisam htjeo reći, u stvari nisam im ni mogao reći, ja sam njima rekao da se ja taj snajper odnio, ali oni nisu vjerovali. I hajde, nakon 1-2 sata vrate mene nazad ponovo u taj podrum, onda su odveli mog starog, pa su odveli mog buraza. Ja, zaboravih reći, kad su me vodili prema kući, moja prva komšinka Kata od ovog Stipe što me je zarobio, između ostalih, Stereje Veš, prva komšinka, ba sirotinja su vazda bili, vazda smo ih pomagali, halal bilo i danas dan. Ne samo mi, nego čitav komšiluk. A imala je muža, bio je Ljudina i po, pokojni Zvonko. Ali eto, ovo dvoje, na koga se baci, pitaj Boga. I Stereje ona Veš, a mene vode svezano gore kući. I ona Stereje Veš gleda u mene i viče: neka sve vas treba pobiti. Sve vas treba pobiti, ovo je Herceg Bosna. I hajde, vratili su oni mene. Nazad, pa su odveli starog, pa brata, ovako, onako. Onda je došlo na red, dolaze i vode po dvojicu, trojicu, petoricu, da nas vode na kopanje rovova. Da im kopamo zemunice kao zarobljenici i rovove i ovo ono. A sve to tu blizu moje kuće, ja sam tu odrastao. I vodi mene između ostali moj prvi komšija Slavko koji mi je dao onaj eksploziv. A taj eksploziv će dobiti epilog upravo tad
kad su mene zarobili, kad su rovili kuću i tražili otkud mi eksploziv, kome sam ja htio dignut kuću u zrak, koga sam ja htio ubit, ovako onako. I između ostali njih 4, 5 mene vode i vodi i moj komšija Slavko, komšu. Drži frajer onaj AP mitraljez i doveli su sad nas tu gore na jedno mjesto, zove se Sofa. Doveli su nas tu i postrojili nas da stojimo jedan pored drugog i onda su vodili jednog po jednog, raspoređivali gdje će ko kopat, tako da sam ja ostao zadnji iz te grupe tu da stojim i kaže Slavko, moj komšo, naslonio onaj PM na ogradu i ko fol plače i kaže moj komšo, a ja i on smo bili, baš smo bili dobri. Na skijanje zajedno, na kupanje, na roštiljanje, na zajebanciju. Baš bili prave komšije, pravi prijatelji. I on naslonio onaj PM na ogradu i gleda mene i maše glavom i kaže, moj komšo, vidiš ti šta sam ja doživio i kakvo je ovo ludo vrijeme došlo da ja tebe čuvam s puškom i da te vodim u zatvor. Ja bi najrađije sad kad ti meni htio učiniti uslugu da uzmiješ ovu pušku da me ubiješ. Gleda i kaže da me ubiješ, bježi vamo gore su vaši. Ja ga gledam. Moj, reko komšo moj, vas ovdje buljuk ima vas kamara. Ti misliš da sam ja toliko naivan i toliko glup? Prvo da ti povjerujem, a drugo da bi ja to uradio, gdje nema šanse ni 1% da ostanem živ. A druga stvar, moj komšo, ti da si htio meni pomoć, sinoć, prije nek što ste me zarobili, stvari preksinoć, već je drugi dan, prije nek što ste me zarobili, samo da si prišao mi kući i da si rekao, Semire, komšo, vodi neku dijete, vodi za Zenicu, za Travnik, vodi negdje dijete, nisi mi morao detalje govoriti, samo si mogao reći, skloni dijete, sačuvaj djetetu glavu. I majci i ženi. Nisi to komšu uradio. Nego sad se našao pametan sad, kao evo ti sad puška, sad me ubij, šta sam doživio. I tako je to trajalo, maltretirali nas, vodali nas po kopanju rovova, pa onda nas tjerali u živi štit, tjerali nas u minska polja, tamo gdje oni nikad nisu smjeli ući, tjerali su nas. Pa onda iz početka, pošto niko nije znao faktički ni ratovati, iz početka su i naši, mislim kad kažem naši, armija BiH, otud sa svojih linija, sve su to bilo blizu linije, to je bilo na 20, 30, 50 metara. Onda su i oni pucali dok nisu skontali da smo mi zarobljeni, da smo natjerani da tu kopamo. Pa su onda prestali, onda su pucali samo u zrak ili tamo gdje nema nas. I tako je to trajalo. Maltretiranje, ubijanje. Svaki dan se dešava da jednog od nas ubiju i onda dođu dole i kaže vaš snajper ga ubio. A ljudi, momci ubijeni s leđa. Kasnije će se to sve odmotati i otkriti. Bili smo mi tu
Ja sam zaista zaboravio, dug je to vremenski period, bilo je to prije 30 godina. Ja sam zaista zaboravio koliko smo mi bili u veterinarskoj stanici, 5-6 dana, 7, ja se ne sjećam. I onda su jednostavno, im je došla naredba, došli su i pokupili nas u jedan autobusčić mali od jednog mog komšije, strpali nas u taj autobus i odvezli na željezničku stanicu u osnovnu školu Dubravica i odvezli nas u salu, fiskulturnu salu, gdje smo zatekli puno i muškaraca, i žena, i djece, i novorođenčadi. I sve što je ostalo živo 16. aprila 1993. u masakru u Ahmićima, kad je preko 100 ubijeno to jutro, sve što je ostalo živo, kojim slučajem, dovedeno je u tu fiskulturnu salu i tu su nas zatvorili zajedno. A ta fiskulturna sala, u stvari ta škola, to je bio štab pod patronatom Darka Kraljevića, to jest HOS-a. A Darko Kraljević, kasnije general, je bio glavni za HOS u čitavoj Bosni i Hercegovini. Znači, odmah iza Parage. Paraga je bio u Hrvatskoj, a Darko Kraljević je bio za Bosnu i Hercegovinu. Moj komšija, moj drug s kojim sam odrastao, s kojim sam se družio, s kojim sam se igrao. I doveli su oni nas tu i tu tek počinju patnje i zajebancije. Stradanja, ubijanja, odvođenja na kopanje rovova na prve linije, odvođenja u minska polja, odvođenja u živi štit i dolazak bojovnika kad se napiju ili kad izgube u porodici, pa dođu da se svete na nejači, na nama zarobljenim, da biju, da tuku, da siluju, da izvode i svakakva čudesa. Uglavnom, svaki dan je nas tu bilo manje i manje. I oni su nas krili. Isto tako su bila još nekoliko logora tu u Vitezu. Bilo je u kino dvorani nekadašnjem, kako se ono zvao, jebi ga kino. U kino dvorani su bili zarobljeni mnogi moji prijatelji koji su prošli isto koji i ja, neki gore, neki isto koji i ja. Isto tako u SDK i još par nekih drugih mjesta. I traje dan po dan izvođenja ovo ono, maltretiranja, ubijanja. Ja jedno jutro kažem svom starom, pošto smo se držali zajedno, ja i on i brat, svi smo mi tu, svi se mi znamo. Nas je tu preko, ne znam ni ja, 200. Koliko nas je bilo, nikad ne znam tačan broj. Ali svi se znamo, mala je to čaršija, svi se mi znamo između se. I ali smo se držali ja i stari Buraz zajedno i one moje prve komšije, sve to jedni do drugi na betonu, onako nemaš ništa. Ulaze s puškama, bahate se, tuku, izvode, siluju, ubijaju, ovako, onako, svašta nešto.
kažem ja svom stari, on je stari bio dobričina čovjek. Kogod ga zna da je bio dobričina čovjek. Nešto je moj stari, ali je bio dobričina, dobar čovjek. Nikad mrava zgazio nije i gledao je kad god je kome mogao pomoći. Da pomogne. Ne znamo mi, dani prolaze, ne znamo mi šta je ni sa mamom, ni sa mojim djetetom, ni sa mojom ženom, ni gdje su, ni da li su živi. Kasnije je jedan od njih došao i rekao mi da su svi pobijeni, da nema niko živ, da mi je ubijena i čerka i žena i mama i sve one žene odande po komšiluku. A isto tako su otišli i njima rekli da su nas sve pobili, da smo mi svi pobijeni. I kažem ja starom, tad je rahmetli Tuco, moj jaran i od mog brata jaran i komšija, tad je on ubijen. Mlad momak, mlađi je od mene bio 2 godine. I tad je on ubijen, odveden na kopanje i ubijen. I nama su došli i rekli da ga je naš snajper ubio, što nema veze s vezom. I onda ja kažem starom, kad sam vidio to i čuo, ja kažem starom, ovo ničemu ne vodi. Nas je svaki dan manje 1, 2, 3. Ovo neće izići na dobro. Mi se moramo kako tako nekako organizovati. To što nas ima tu, ima nas i mladih, i pametnih, i jakih. A druga stvar, ima ljudi pouzdanih koje se možemo pouzdati, iako smo mi zatvoreni tu. Ajde da se organizujemo, da uvijek imaju 3, 4 blizu tu kofol, da tu borave, da su blizu ulaznih vrata u tu salu, jer neko može pas na pamet samo da uđe i da složi rafal i da pobije koliko stigne. A druga stvar, desila je situacija dan, 2 prije toga, kad su armija Bosne i Hercegovine naši, kad su imali neki napad tu blizu, pa su i bili pomjerili, oni su pobjegli bili iz tih svojih zemunica i rovova, ali to je blizu nekih 200 metara odatle od logora. I oni su, par njih je uletilo među nas, bojovnika, i počeli da skidaju uniforme, da se tu sakriju među nas od njih. Među njima je jedan čuvar tog logora, Anto Krišto, je prišao mom starom i rekao: Paša, ti znaš mene, znaš da sam ja dobar. Ako slučajno vaši dođu, reci im da vas ja nisam maltretirao. I frajer skida uniformu sa sebe da se sakrije među nas. I to je bilo dan, 2, 3 prije toga i onda ja kad sam to starom rekao stari, jebi ga da se organizujemo, da nek stoji bolje da nas pogine 4, 5 tu oko vrata, da ako uspijemo savladati tog jednog dvojicu s oružjem, nego da nas sve pobije. A otac ko otac, znaš, pa ovako, pa onako. Ali provuko je to stari par ljudi, oni komšija kojima je vjerovo kroz uši. I mi smo nekako, uvijek je bilo 3, 4 čovjeka oko vrata dežuralo. Ja se sad opet moram vratiti, zaboravio sam jednu pojedinost vezanu za onu bombu koju sam ostavio u plakaru ono jutro kad su me zarobili. Odveli su mog starog iz veterinarske stanice na ispitivanje na pretres kuće ponovo kad su mene vodili, kad su tražili snajper. I odveli su mog starog i ja kažem onom komšiji, Anti što je bio noć prije Belaja kod mene kući, što smo sjedili i pili, ja mu kažem,
Debolan nek mi stari ponese usput jedne pantole da presvučem, tanko mi ovo, hladno mi. I nisam nikom ništa govorio, ni starom, ni nikome. I starog sam stavio u nezgodnu situaciju, ali ja bi ga nisam razmišljao, ili sam drugačije razmišljao. Kažem staro, mene u plakaru bolan, kad budete vodili gore kući, mene u plakaru ponesi mi one farmerke sad. Iz plakara, iz hodnika. I stvarno stari dođe, blijed ko krpa, nosi moje farmerke smotane, zgužvane pod pazuhom, a Anto ga vodi. Stari, kad je uzeo te farmerke, on je vidio da su one teške i napipo je tu bombu u džep. I on je samo sad, da ne bi ko primijetio od njih tih koji su ga vodili na pretres, samo je zgužvo one farmerke i stavio pod pazuh i donio mi dole u logor. Tako da sam ja u tom dole logoru u podrumu veterinarske stanice imao bombu. Ja sam planirao bio, jer oni su mene do sad 10 puta pretresli, ne samo mene, sve nas. I ja sam bio planirao kovo planove kako kad me odvedu na ispitivanje ponovo, da ja tu bombu bacim njima u toj kancelariji i da pokušam pobjeći. Međutim, razmišljajući poslije, to je bilo neizvodljivo, nemoguća misija. Mogao sam ja nju baciti, pobiti njih 4-5, ali oko tog logora je uvijek bilo bojovnika, a i trebalo je meni jedna dobra 2 kilometra da stignem do naše teritorije. To je bilo neizvodljivo. Druga stvar, tu mi je otac, tu mi je brat, da ubiju njih radi moje guzice, to sebi nisam mogao dozvoliti. I tako, prije nek što su nas odveli u taj drugi logor u Dubravicu, ja sam tu bombu ostavio u dimnjaku tog podruma, u onom otvoru od dimnjaka ja sam ostavio. Kasnije je jedan naš čovjek koji je bio tu zarobljen, jedan komšija, stariji čovjek, šta je on robio, šta je tražio, uglavnom našao je tu bombu kad je rat završio. Našao je u tom dimnjaku. I hajde sad opet da se vratim dole na logor Dubravicu. I tako smo se mi organizovali. I uvijek je bilo 3-4 kod vrata blizu kao slučajno. I sad, ali uvijek, znate kako je tu, nas je preko 200-300, nemam pojma koliko nas je bilo. Uvijek dođe njih 2-3-5 naoružani do zuba i samo se drekne, pođe udarat ili drekne se i kaže ajmo 10, ajmo 15 balija, ajmo ovo, ajmo ono. I postroje nas, odaberu jače, mlađe, nekad i starije kad nemaju izbora, i odvode na kopanja rovova, na izvlačenje mrtvih, na zatrpavanje mrtvih, svašta nešto. I onako mi sjedimo na podu dole na betonu i ide čovjek, taj jedan čovjek koji je zarobljen tu, kasnije ću ja saznat kako se on preziva i zove. Ide čovjek preko sale, onda preko sred sale i samo čovjek pade. Samo čovjek pade, zakoluta očima, pade i ostade ležeći na leđima. Iskoči nas, ne znam, 4-5 odande iz blizine. U stvari, on je pao po trbuške, pardon. On je pao po trbuške, iskoči nas 4-5 odatle i prevrnemo ga prvo na leđa, pa smo ga vratili na bok, jer mu se već jezik počeo bio uvlačiti unutra, da ga guši.
To je apsurd. Ono na početku što vam ja govorim, koliko je apsurd ti ratovi to. Pošto u Vitezu nije bila bolnica, samo je bila ambulanta. Stacionar ili kako hoćeš nazovi. A bolnice najbliže su bile Travnik i Zenica. I svi teži ranjenici, gledaj apsurda, svi teži ranjenici, bilo HVO, bilo HOS-a, bilo armije Bosne i Hercegovine, svi su išli ili u Travnik ili u Zenicu na zbrinjavanje i na liječenje. Oni su među vremenu napravili u Han Biloj, mene u Han Biloj, u Novoj Biloj, u crkvi napravili su bolnicu koja i danas dan egzistira. I dođe onaj stražar, pošto je bio uvijek dva stražara su bila na vratima, na ulaznim vratima u tu salu, a tamo vani je bilo kamara i tu im je bila i kasarna i sobe i sve u toj školi, u tom logoru. I kako je taj čovjek pao i počeo se gušit, uđe taj stražar Anto, on je imao običaj držati ovako automatsku pušku na ramenu i hoda, peči se ko jarac, ko horoz, korača s onom puškom na gotov si. I uđe unutra i viće, a isisati šta mu je. Neko od nas, ne znam ko je, nisam ja, neko od nas, daj, kaže Anto, bola, stariji je čovjek, daj da ga vodimo doktoru, daj, ima liko gdje ga vodite doktoru. Čovjek izgleda infarkt ima. Što je zanimljivo upravo iz tih razloga što svi teži ranjenici, jedni, drugi, treći, svi idu u istu bolnicu. I iziđe taj Anto i dovede mog jednog jarana sa Mečavi. Zajedno smo ja i on bili drugovi dugo godina i on je bio u HOS-u i bio je vozač. Vozio je tamića onog iz Principa što su ga zarobili, pa na njega montirali pragu. I dođe on i ugleda mene, viče, šta ti je ovdje? Pa jebi ga, rekao, evo, igram se, dobrovoljac. Aj, kaže, pomozi da ga natovarimo na tamića. I nas 4-5 zarobljenika i taj moj jaran što vozi tog tamića natovarimo ga na tamića. Kaže meni taj jaran, aj, kaže, poput se i ti gore, drž ga, da ne ispadne, drž ga do ambulanti. I ja se popnem i to mi je prvi put da izlazim negdje iz logora, a da nije na kopanje rovova. I ja ga držim, gledam, čovjek leži, držim ga na boku, ovaj vozi, ja ga gledam kako on prevrće očima, kako se znoji, kako se lice grči i kako čovjek umire. I dovezoše nas odatle sa željezničke stanice, dovezoše nas dvojicu, doveze nas u centar čaršije, gdje mi smo to zvali, u stvari bio je zamišljen zanatski centar. Tu su bili kafići, prodavnici namještaja, ovoga, onoga. I u toj prodavnici namještaja u podrumu, u tom zanatskom centru, su oni izmjestili onu gore ambulantu koja je bila kod pijace i kod stadiona, izmjestili je u taj zanatski centar u podrumu. I gore su bila dvojica, trojica koji su čekali tu, koji valjda čekaju te pristigle ranjenike. I ja i naš četvorca, petorca pomognemo da tog čovjeka snesemo od tamića i unesemo unutra u ordinaciju.
I moje zaprepaštenje, pošto mi nismo imali uvida ni ko je gdje, ni šta je ko, ni ovako, onako. A moje zaprepaštenje, unoseći tog jadnika, ugledam unutra u ordinaciji doktora Muhameda Mujezinovića, koji je bio tu kao doktor, kojeg su oni zarobili, jer je bio jedini internista u Vitezu. I on je njima trebao, i oni su njega zarobili i natjerali ga da tu liječi ranjenike, njega i doktora Patkovića, isto mog jarana iz Mahale, i bilo je još tu par naših ljudi, i mi smo njega unijeli, i meni ovaj jaran što vozi tamića kaže, ok, nek on ostane tu, ajde sad, kaže, sjedaj u tamića, ajmo nazad, moram te, kaže, vratiti nazad. I šta ću, ja sjednem u tamića i tako, ona šuplja, nezgodno meni, nezgodno njemu, ne znamo šta ćemo pričati jedan drugo. I vrati on mene dole, ja ispričam svom starom i burazu i mom prvom komšiji Zeć, on je bio veterinar, ali on bio kum sa tim doktorom Mujezinovićem. I ispričam im da sam vidio doktora Mujezinovića i Patkovića da su zarobljeni gore. I hajde, prošao je dan, 2, 3, pogine moj komšija, ubiše mog komšiju Nesiba Urema i mog jarana i školskog i vršnjaka Jusu. Svi su ga u Vitezu znali kao Jusa. Ibrakovića, ubiše njih dvojicu, prvo jednog pa drugog na kopanju. I ja dođem nazad sa kopanja i kažem starom, stari, jedan od nas trojice, ja, ti ili brat, jedan od nas trojice na neki način, bilo koji način, mora pokušati pobjeći odavde. Ma kakvi, ni govora, stari, ko roditelji, ni govora da vas ubiju, da ovo, da ono, nema ni govora o tome. I pala je noć i dolaze njih trojica, četvrca bojovnika i probiru nas 15-20 da nas vode na kopanje rovova na Križančevo selo. I kad su nas probrali i doveli, a mi smo uvijek, čim neko uđe da zove, da određuje i probire na kopanje rovova, ja i brat smo uprečutno nekako, nismo se ništa dogovarali, ali uvijek smo nekako gledali da stanemo ispred starog, ispred oca, pa da nas probere ili ako treba, ako starog proberu, onda mi pokušamo dobrovoljno, daj, mogu li ja, ne može on, nije dobro, ovako, onako, mogu li ja, tako smo uskakali, ja i buraz, da bi zaštitili oca. A on je opet nekako borio se da on ide da ne bi nas, ko roditelj. Teške su to situacije. I odveli su mene na kopanje u Križančevo selo, sa nas još 15-20.
ali nije ni moj stari, nije bio podignut ni moj buraz. I dođemo gore, dovezu nas gore u to selo, mjesto, to je blizu tu, ali su tu žestoke borbe bile. I linije su bile jako blizu, kamenjem se gađao. Križančevo selo, Šehov Gaj i ostale zajebanci. Ja mislim da nema skoro Zemunice i rova da ga ja nisam kopao i da ga nisam iskupao. U mene su ruke bile sva u ranama i žuljevima. Ne u mene, samo u skoro svih logoraša koji su išli na kopanje. I najgore je bilo kad im neko pogine tu dok ti kopaš. Onda je bilo najčupavije, onda možeš očekivati svašta, i maltretiranje, i tuču, i ubijanje, i svašta. I kad su nas, imali su običaj, skinu nas s kamiona, pa nas postroje, i sad dolaze njih iz svake Zemunice, njih 1, 2, i probiru koliko mu treba ljudi, zatvorenika, da nas vode na kopanje na svak svoju Zemunicu, ili tranše, ili rov. Između njih dolazi jedan moj dobar jaran. On je bio mlađi od mene 2-3 godine, ali smo zajedno u školu išli u istu školu. I družili smo se i bili smo dobri. A njegova žena i njegov stari su radili s mojim starim. Tako da se dobro znamo, dobri jaran. Kaže on meni, a Isusa ti Boga, otkud ti ovdje? Ja bi ga rekao, šta ću? I on uzije samo mene. Mrak je, noć je to, 10-11, drobi i puca. A njegova kuća je tu blizu. I uzije mene i odvede me svojoj kući. I kaže ženi i materi svojoj, evo doveo sam jarana, tako i tako, znate čiji je? I on kaže njima, čiji sam on njima očistal. Kaže, gde mu napravite šta da jede. I stvarno žene naprave supu, ispeku kokoš. I on meni kaže, nećeš ti nikud odavde. Neko oni kopaju. Mene sad strah dole za starog, za buraza. I ja sam tu s njima pričao, pogotovo sa njim, pričali se šta, kako. Ispričao mu ja šta je bilo, kako se odvilo sve. Pošto su mene zarobili u uniformi, ono jutro, on meni kaže, što će ta uniforma, ubit ćete rad te uniforme od vama. I uvede me u svoju sobu i otvori ormar. Kaže, nemoj misliti da meni treba tvoja uniforma, imam i ja 10. Ubit ćete ko zbog te uniforme, evo ti moje odjeće, on je niži od mene, ali jebi ga. Evo ti kaže, uzmi, proberi sebe, obuci nešto, promijeni tu, skini uniformu. I tako je bilo, skinijem ja, obučem nekakvu majicu, košulju nekakvu i pantole. I sjedio sam ja, oni mene držao tu jedno 4 sata u svojoj kući. Nahranio mi, dao mi 2 kutije cigara, dao mi 1 konzervu ribe i 1 narezak i kaže, aj moramo ići. I doveo on mene do svoje Zemunice, do svog rova, gdje je on tu. I kaže, vidiš, kaže, onu tamo Zemunicu. Nema 50 metara vazdušne linije, samo što ima ovako brdo, pa ovamo gore. Kasnije ću ja tu biti teško ranjen. Kaže, vidiš onu tamo Zemunicu, ono su vaši. Ovda dole nema naših mina. To je 2-3 navečer, ujutro. Kaže, idi ovda dole nema naših mina, eno tamo tvoji, idi bježi, spašavaj glavu. Rekao, jarane, tebi puno hvala,
ali nema od tog ništa. Neću, kaže, neće niko metka opaliti, ja ću svima reći, aj nema mrake, niko te ne vidi, ali neće niko metka opaliti, ne boj se, neće niko pucati. Ne, nije u tom poenta je, ja ako sad i uspijem doći tamo, i kad vide da me niste vratili dole u logor, onda ću mi ubiti starog i buraza. A ja to sebi ne bi dozvolio da ja spasim svoju guzicu, a da njih neko ubije. I onda on kaže, jebi ga Jarane, ja ti drugo ne mogu ništa. Ako kad mognem naići, ući dole gdje ste vi, donijet ću ti cigara, donijet ću ti šta mogu. I ako te kad dovedu ovdje, pitaj za mene, tako ti mogu pomoći, drugačije ti ja ne mogu pomoći. Vrati on mene dole i sutradan, preko sutradan dešava se ta dva ubojstva, ubiše mog komšiju Nesiba, Sibaru i ubiše Jusu. Ja kažem stari, ja imam jedan plan. Kakav? Ja imam plan da iziđem, da pobjegnem odavde, ali da ne izgleda da sam ja pobjegao, nego da izgleda da sam na legalan način. Da se jednostavno uz njihovo odobrenje izišao. Da ne bi vas dvojicu koštalo. Stari gleda u mene, kako to, kaže, misliš izvesti?